جسری سبی و کلانه هری مزن آسنه بو فرزاد کمانگر جسری وی سبی و مسترین باخچه مهابده بو شیرین علم حولی دزره قصری وی سبی ده همو او زاروک جدایی بونه ناو فرحاد وکیلی لوان هاتیه کرن جئیرو پیوه دی یکمین روناهی سری سبی ده مهدی اسلامیان بو گولاوانه ده بربانگا یرو ده علی حیدریان بو بتاق بوستانا کرمانشان دفرمو سینه لداره بدن سری محابده ببرن دفرمو نهیلن زاروکی مجدایک ببن دفرمو نهیلن باران بباره و نهیلن گیاشین ببه و نهیلن زوی بجین از جئیرو پیده اوین داره جاوی شیرین علم حولیم جئیرو پیده چه هلبستی مهنه ازیوان بکم گولا سترانانش بو بجنا شیرین علم حولیم جنهو پیده استایک جپوره ویمه جنهو پیده از نینوکا تلیاویمه جنهو پیده از دبم جوت پیلاویم و جارا دوی خست بو پیخواه بوی چو سیداره جنهو پیده از او بازنه بجماعی دستی شیرین علم حلیمه کمارا اسلامی سیداران چل سیداران نده جخونی حتی هلبستی جهل بستي حتى جني حتى نان حتى آف قل حتى كانيان ياكو كمارا إسلامية سيدارا نكاري بتو آوائي سيداري بده آينده آزادية ایوار باش سلاو هوانو هیوید که منتف باشن سلامتن مخواست اموی واری هنکی جی بدن هلبستان دو هلبستوان ما هیجا لوی درینه میوانی منن ایهان دمیر ماموسته مرحبا بخیراتی مرحبا سپاس که مناخری دابی هوالی ما شاعر عبدالله یابوز بمرای لی از دو قناعت دمه هنک پروبلم دنگ هیه اون هر دو جی بخیراتن سپاس که مناخری دابی اجیته همو شوکنریت دلجان سلاو دکم از یو پیروز دکم سدما برنامه موها واتهدار منجیح بدنه و تو همو بینرین تا سلاو دکم ایوار باش مالات آوا که کایهان کرم که تو چد بیجی تو درباره ویم وان مسئله سیاسی ده اگر نخوازی تشتکی ببیجی ام هم حالته گدار کن تو هلبست خواه پیشی کرم که اما جاردن و همیا دلجان سلاو دکم اونجان چند روز بری مه تیر مه که جبو کرده مه که گرینگه قطعا زیلانه مه تیر مه دا دست بکیه جبر نوت 6 سال بری لوالات مصر حدی قطعا که گران چی بو به هزاران ده هزاران کرد جن زار کال پیر تمام لگلی زیلادا حتما قتل کرنه از بی قطعا شنزار دکم یا دویمی جی zaten تیرمه مه آباد خدانه مه چالکوان زندانه آمده نه از بجنخ بر آنها ده تبینم آنها جد بیرتینم از بگلی زیلا دست پی بکم کرم که هم هر ته مینه گدار خیلی من دیروک فات بر چاوی من دخونمو دگرین گربو کلام دلی من دل شوتی بویا آر ورم بویا جیوار باو دی تب کشتنه هیلاندک ایمانه زار بر قمه و بر تیجا بر سنگویا بر پیجا رب جورجی نبیست زارین وان شیرمجا هواره آخ هواره دل من پیتو آره گر کتنه کوزمه نه مایه برفکاره نه کبر ما نه کچک نه رنگ هیشن نه روچک خونا سور
دنقطی لسر تنبوری تونجک کسک ناکه هواری جیکرن هزار سری بنی ترمین مریادا دی evlada digeri gündü bajar haline berk mihnakin kaline raş gireda elamın her der kirin şine zozanın meheşine konu çıt hıvaşine dengce tükesine tene giri naline birindar farabirin بقید و زنجیر کرن اوجی زندان انتاری ناو نخاشی آدمرن ین من چونه سرگونه به عجنج دوربونه نا خریبی حالیان نه هات نسر هیلونه تابیر را بو بار را بو نزان افچه بلا بو لناو خون و خیالان قد دل مشانه بو جمع ناکن خله خله نه چوک مانه بلبله دنهرن گلی زیلا سر دل مقبله زار و تفال کدا چون کالین عبدال کدا چون بیر دلال کدا چون زری خزال کدا چون خورت تیتال کدا چون هموش ما خیدین دری دادن خرا چون افسد ساله ام وی تراژدیا گلی زیلا بیرتینن تمام چون Saat خوش مالات آوا که Abdullah امشتت شه گودار کن بله از وارم پرسکرکم گرانه از وسا تگیشتم از سپاسیا حوال آیان دکم جوان هلوستاوی آخواه بله از هلوسته که بناوه نه هوزانم بخوینم دل جی وک ولات من خوشیک لی نینش بن دبیجم درد قدیان دکهور ریزه کلکتن خاینم دلی من صوتن جدر دیوانن افگوتن هون بازرگانین چنه ماولات تفروتن جوالات آب و خالان دنفسینم بسالان کسرین خوک هم دکم بسبرا پیر و کالان از هر بینم زمان بدویات نشتمان خوزی لبر باغین ته از ببا ما باخچوان با آبا هست و دلا من آب بدا باغی گلا لسرت من بگو دا جا آواز و صوتا بلبلا گر خلات بم گر جلات از بیجم لسر ولات اوینا دل منه حتی نی روژا فرات اف دل کردستان جبو شیران میدانه حتی آزادی نی هردم شر دیلانه بله از وی البته دیاری و بینرین هجات کم اگر گدنگ مباش حتی بجی یا با هنه که هم موتیواسیون مر بخیرات که دنگ ماستا تبلیغ دوه eri dengi ke Abdullah edi nizanım internet aviye edi evci Kürdistan'e ولا كان نزاد يا ريت هيجي بس هاي كده قال زيلا برينك كوره طب ده demek perdol gele kure متكارن بالروجان هل بس سر Kürdistan'ı bilmiyorsun yani evet så da aklıma da çiviye jiyane kesane ke yani kesek nikare Kürdistan'a ke azad jihaş mojiye mederfe çünkü salane büyü fikir ramanı jiyan dikin büyü hasreti azadi hem jiyan dikin kesek nikare tişteki aklıma derfe ده هیچا گفتم هنک سیاسی بس بکن آنها امتکارم بسی بکن یعنی نویسکاری روشن بیری پارک سیاستیه روشن بیر نویسکارین هلوسوانین که راه گلی خو نبن درد کلی گلی خور نبن سیاست گلی وانا سر وانا باندور چی نکرد بالکش نبه آلیکاری وانا رخ وانا نبن انرژی نویسکار اونک بینینه ete taybetmendiyete heke kayhan çünkü beriyan hatep Türkiye dinivisan
Di salên dawiyê de tu vegeriyê ser Kurdî evaya tiştekî baş e numuneye ji bo kesên ku nû Kurdî fêr dibin. بله ya az ve geri mesela asli xun dikkat mesela bejim çünkü yani 40 salı tu bini şereki dijwar biki de navaz zulüm mi da bi navaz zindana da bi seriçiyor bi sırgın abi tu şereki tu şereki zamanıydı ki geri herkes yani yamanın minak mesela zamanı Türkiye me perverda zamanı Türkiye boşçuyum bu gemolat efnaz bugün uçağı derfete metune bun kurmancı tune bu elina kurmancı derfete me her tişim he gelen ve gene ser Kürdi hem buna bir zamanı şart ki ne var zamana hebe hani ka ez helbesek bu khudum zede direjnekim Tamam. eva helbesaj gazine gelo çıma xemginim xilaz navim ber derda nizanim ez çi bejim gazınamın tev Kürda Doktor Med Kardoği te helveşand İskender İro duvarı kada çıma bu peneber. Ser axa bavu kala te sing veda vak pola be meyrani berxuda derre nedam oğla. Tu akiti merkhasi nebi Rostem zalim set korayıcı tere İro ketivi hali. Tu perçe perçeyi buy. Akiki zilan yak melan be hevdora şerdeki te endakir Kürdistan. Buyi beg, buyi ağa, buyi kabil, buyi beg Kürdistan da düşmün dermaya yek mehber. Tüketi nav bebektiye, hivi roş tef demiri, heji dersim zilane kevel kuşidikir. Dest bidin hev merujin, yare bikin dur. Edi bese bertine bire hene ji kur. İro keçi hortete ketine cenga giran, koletya, 1000 salan, vana hilda sermila. Bozete naşevete karşılara çibejim, geçik xort teslim nava, fıçıya da darış. İnsanı ne bir an evderi azat bunu, minat cemadık şezar sordu bir kune. Mizgin ve dayıknu, ez bavarımak iman, mizgin ve hevarnu ez bavarımak iman, zarek ve hüşyarım, hiye azat be Kürdistan. Zarek ve hüşyarım, hiye azat be Kürdistan. Kürtüma hüşyarım, kezdikari Kürdistan'ı dile Kürda derke. Na hevalê me dipirsin di mesela tevlîbûna bername de hevan ne mesele ye. Çünkü hevalê me di YouTube'ê de rewş bi vî şeklî ye. Şopînerê me piranî şopînerê evê ne. Ên mûçiyan e. Ji wextê ku em dengbêjî çê dikin, em meseleyên şîîr helbest çê dikin, dibe ku ne di çarçoveya bala hevalan de be, belkî eleqa wan nakişîne ji ber vê pir normal e. Her mijar temaşevanê xwe hene ê taybet. Ji ber vê yekî me ne mesele ye. Yani em tolerans nîşan herkesî din, mala we ava û her hebin. Lê em didomînin niha kekayda Ayhan Demir siyasetmedarekî me kevne. Hem li Bakurê Kurdistanê di nava siyasetê de biye, hem hatî Ewropayê di nava siyasetê de ye. Xwedî tecrübeyekî kûr e, dûr û dirêj e. Van demên dawiyê de jî bi Kurdî dest pê kiriye helbestan dinivîsîne. Veya me xwestem bu ara par vekirin, par bikin. Xwe ser medya civakî jî gelekî aktif e yani. Ne mamoste? Tiştê tu çê dikî destê tu dixwînî bi 100,000 tê gudarî kirin. Böyle evin. İja niha ez tiştek ku merak dikim mamoste. Civaka me roj bi roj ber bi asimilasyonê ve diçe. Yani her çend dengbêjiya me hebe helbestê me were nivîsandin jî bi Kurdî. Lê hevalê me ku diçin Bakurê Kurdistanê tên ji Ewropayê muqayese dikim bi salê birê re, dibe van salê dawî xeterî zêdetir biye. Mesela di kafe restorantan da muzîka Kurdî nadin serê, êdî ji ber tirsê, ji ber çi em nizanin. Bi wextê ku merov wê ameda salên heştê, salên nodî tîne ber çavê xwe, rêxistina MHP nikaribû bikete Amedê. Nijadperestekî, netewperestekî Tirk nikaribû destê xwe li ba bikire bikete Amedê. Aniha merov zehmet Kurdî dibîne li Amedê. Vaya bala însanan dikişîne. Xeterî tu çawa şîrovetkî va meseleya. Teknoloji peşket,
Kurdistan dema kapitalizm zaf 5 tane çi bu. Gundu bajar divana cemaat divan hebun. Hemu Kürdi dahat ne araki. Kelamı Avustralya davet tam Kürdi bun. Teknolojik hete her malı. Hı. Zaman serbest televizyon nizam küçük internet ketne her malı. Hema ez bu şahadım bir filme Şaban Kürt Türkiye'yim bu. Gene tedbir 5 tabatana girtini. Tedbir da levazi çi bu. Mesela ez bir suji Kırdar nabinam. Eri malakada çıkan Kürdi haberden zamanı perverdeni ne Kürdi? Jüperi mesela çıkan zamanı Kürdi haber dici, çıkan benim isi çıkan bir kişi le Türkiye'yi perenoke, çünkü zamanı perverdeni zamanı ekonomiye ne, zamanı pazarı ne. Ama dava siyasiye. Gere hezore kısını Kürda zamanı Kürdi tek sana müjara peşiye, müjara sereke. Dve müjara sereke da zamanı peş keta. Çabuk ve eğer zaman böyle zamanı ki fermi Kürdistan'da 100,000 gün hene Dibistan'ı çi buna. 100,000 dersler yani öğretmen, mamusa lazımdı bu. Bütçe devlete çiydi bu. Bütçeyi zamanı perverdi bu. Maaşı batı herkese zarek bu da kandine bu kadar eva her mal ev her böyle mamusta bakune zamanı ev idare mala kuşu ki aboriya kuşu peş ki. Hene ki eva Katariya mezen sebebi asimilasyon edibine. Asimilasyon mezen. Çünkü zamanı Türkiye'de dibine diktatör hakim nizam kaymakam nizam çık öğretmen çık. Zamanı Kürdi ne yapayım diyecek. Zamanı Kürdi hene ki ha kısını tercih de hele de Kekay böyle. karakteri Şaban ku Kemal Sunal dilize peşkeş dike. Di nava Kurdan da gelekî hate heskirin tu dibêjî milletê me Tirkiye xwe piranî ji wan fîlman fêr bû. Çima li cem me Kurda em nikarin tiştî nûsa Ya hiç kime serve da lemma mı gotum çima lemma em mı mesela mesela hinek henek hebû bernameyên bi vî şiklî hebûn di televîzyonan da dihat weşandin millet berê xwe didayê lê ji ber helwesta hin siyasetmedarê me ku em dawetê ciddiyetê kirin yani mîna ku hinekî henek mîna ku mîzah ne meseleyên ciddî ve canan siyasetmedarê me ê weke Serhedîn Demirtaş mesela hinekî mîzah dixin nava axaftinê xwe hinekî henek dikin nava axaftinê xwe tu dibînî ji aliyê siyasetmedarên hinekî cuda wetê rex nekirin ma çikê me heye em pê dikenin ma rewşa me müsaîd e ji bo em bikenin helbikî di jiyanê de jiyan di dome bê huner nabe senet nabe vê merov hinekî nerm be hinek merov ji jiyanê re vekirî be di nava trajediya herî Kurd e jî divê merov bizanibe jê henekekî derbixe jê mîzahekî derbixe eger tu sanekî çawa ku Rêzdar Ayhan jî dibêje wê demê tu meyla te çe ser zimanê xelkê çünkü herkes ne mecbur e bi siyasetê ve alaqedar be herkes ne mecbur e şer û pevçûn û kuştinê bixe rojeva xwe bîne nava malbata xwe jiyan bi her şiklî di dome kerem ki Rêzdar Ayhan Yani davide evvel hani peşketten şey kazın bejim yani gelekti şey şey bu ne yani hem ne karın bejim katışta çene bir mesela salın haçtı ya da kesinlikle karıl vazar bine kulmancı haberde kadar khayr bakırtışt necvi peşketten he mesela salın haçtı ya noti da voy berhem Kürdi bir binin bajarı düşün bajarı kime Pürtük'e Kürdi ne dedit inab hazaran Pürtük şapkana da şapune gelek dinmişsin Games'e dinmişsin, baş, ne baş dinmişsin, Kürdi dinmişsin, eva peşketin ezeri kabul dikim, peşketini. Jiber ve gerem hani ki evi nersisin, haçı berşen bir, ronak bir, nibiskar şey heben gere, zekte kısar rekhisina çebik, inki rekhisin müjara zamanı Kürdi hizne peşi. Tekrar müjara sereke, ve heger zamanı Kürdi hizmeleri eşkere vereceğim, zamanı Kürdi ve zamanı perverdi, zamanı ki fermi, Kürdi azam. Bine çüm Ermenistan'ı evi derim, Kürdi haber da. Kazakistan'ı Kürdi, Rojava Kürdi, Rojalat Kürdi, Bakur Kürdi. Yek metine navereki, ye metine areki, ba hep zamanı meye. Zamanı me hebuna meye. Milletin ki bir revşen bir, milletin bir ronak bir, haydi çırak et emriye. Gene millet yakar rast işiyor bakın.
Emne peki hezi eva yani hukuklar peki heza partiya eva. Embene peki gelekhe ber çok gelekhrunun ki dert kulübü bizandım. Dert kulübü ne zaman? Emi bimirin bir sal şunda, 3 sal şunda zaroge berhememe bukunun. Gebejin vana çi got. Vana bu valatı çenvisi. Çekirin. Gelen valatı binin milleti gelekhe zaroge bine haskirin. Çiyoyu bine haskirin. Deş zozanı bine haskirin. Bine nasandın. Dirukayı bine nasandın. Mehecaj geli zile hebbes de kanda. Ve dirukame ya. Patlayamak yekerini. Bafkalime atmak piştini. Kekay ham Robe de mesele. de mesela peşketinê de ez tam bi qasî tê pozitif erênî nafikirim. Çünkü tu behsa 30 sal berê dikî. Yani di nava 30 salan de xelk 10 dewleta ava dike. Ême em behsa pêşketinekî piçûk ê Kurdî dikin. Halbuki mesela Türk piştî Osmaniyan dev ji Osmanî berdan, dev yani Tirkiyekî Sunnî çêkirin di nava xwe de. Yani li hevçêkiriye Tirkî. Tirkî ne zimanekî pir kevne. Lê di nava 40 salan de hakikaten Tirkiye Anadolu'ya rûnişt. Yani pêşketinekî pir ciddî çêbû. Li cem me normal di 40 salan de medkarî bû gelek mekteb, dibistan, akademî ve bikira. Hele anha teknolojî pêşketiye, medya civakî pêşketiye. Tu devletekî nikare pêşîl me bigire. Li ser YouTube'a, li ser Zoom'ê, li ser platformên cuda em weke millet dikarin bi sedan mamoste bigînin, amade bikin û zarokê xwe li Bakurê Kurdistanê perwerde bikin. Ama em nakin. Bahane hene lê têrê nake. Bi milyonan bütçeya ku em dixin deverên cuda weke millet em dikarin bixin xizmeta perwerdeyê ama em naxine. Li Rojavayê Kurdistanê rast e di 14 salan da perwerdeyekî ciddî çêbû. Nifşekî sax temamî fêrê Kurdiyê herî rast bû. Lê ji vir û pêve eger perwerdeyî bibe erebî dîsa em vedigerin beriya sala 2011. Em Böyle- dîsa ya. Tevlite dibim rasa medkaru gelek tiş bikirana eva berfişari ke girane yani varata ki 1000 sala tişek tüne be berfişari ke girane sazu ser hevnay eri rasta devleta Türkiye vakti hatta çekirni eva köy enstitüsü bekirin kaç sala ki de hamu mamosef u dersleri periyerde kirin. Yani. Emci diklerin ama statike mehebeke em perverde bikin. İlk statike zamanı Kürdi hem nişal bu 100,000 mamosta Kürdi perverde. Mesela Kürdi der Mürdi der gelek hebun. Ez ya zamanı Kürdi nivisan ez Kürdi deriyim bu. Mesela WhatsApp'ı hevaleke Kürdi deri hebu. Yani mamosta Kürdi deri bu. WhatsApp'ı zamanı mimikir. Merhaba hazırdı be. Merhaba hazır be. Merhaba kaza dübe herkes nakazı. Öyle bir de böyle. Mesela siyaset de ben nakazı. Rast peşim ben. Nalı Bakur ya ne havcatı her işe nafek kurmacı Türkiye karardı ya. Konferansı kıl mitingi kıl ne havcatı Türkiye biki. Tüm mecburiyeti keteye saçtı neye. Ama hatta salatı. En fazla fasimletkin. İşte mamoste van demin Davide hele jbar van mijara komün siyasetmedarê me êdem partî çûn Şirnexê, Cizîrê, çûn Serhedê. Bûyî Tirkiya xwe ya İstanbulê wextê xîtabê milletê me Şirnexê nakin. Millet Tamam dübe. Evet tamam dibine mijari. Evet tamam dibine mijari tiyatroyu. Tu çi mesela tu çi bi Tirkiye İstanbulê xîtabê Şirnexiyan dikî lê milletê me Şirnexê bi Kurdî xwe îfade dike. Pêvajoyê dikare rexne bike, hin aliyan pesin. Ya fikrê xwe beyan dike bi Kurdî. Tu nêrî êdî dîvanê de bi Tirkî bersiv didin. Yani acayip tiştekî ye merû fehm nake. Yani kîjan mantıqe, mantaliteye vê yekê vê zulmê li milletê Kurdî de kirin. Yani merû fehm nake. Ez bixujî mesela. Eger mamoste di nava partiya te da çar canı ku camêr ku nikarbin Kurdî xwe îfade bikin û biçin Şirnexê Serhedê
مجرد چی دبه بلا کومین به بلا پیواجو به بلا شهر به نه مسئله نکاربن به چار جانب و جامیر نکاربن تو نکاری وانا بشینی کردستانه و دمت ده افلاس کریه یعنی دعوت چیه یعنی خیر سلامت هم هرن کردستان بخوینی نه ده دیگرم خاصکاتون آله برم مالا من درباس بو سالن والا بوم خدا ندار گوپالا دست و لنگات دیگرم از نوا سوکا سرکانیا بن داروکا نوا کچا نوا بوکا هر دو چواد دیگرم از لورا بومه اندا من هلدای زندو بندا ناو دیلانا ناو گووندا مینا شیرات دیگرم دل شوات و دل برینم هسر شوات بارینم گل و چما تنابینم دلی ویران دیگر دنیا من زندان اکتاری آخر عراف لمن باری هیویات دمه چی چخواری خم خیالات دیگرم لناو کچا لناو قیزا ناو بیبونا ناو نرگزا کتنه ناو باغ ریزا باخش بostان دیگرم روژک دنرم روژک همه دنیا هناو چات پارمه تو نزانی بیچارمه ناو درمانات دیگرم وقت شمانه خودی کری مینا بد کاکو بگری من نابیزی چما زری لکردستان تا دیگرم لکردستان تا دیگرم اما همین کردستان هر چی بگرم جو که ما بسته حتی کرد اگنوی دنه هبه از چوم گریان کرد دیک ناچن من هلبس اپیش گو اسکندر نکارم کرد دیک ببه اوا در رقب من اوا روشلات ناوین دا به من فکرم بیشی گارانتی devlet و ملت تونه سیستم اگنو با چه دبه تکنولوژی پیش کت که شبجی قایده برش اینا با که دیگر قایده برش که اوا تیارین به میلیون تنه چکنه به درون 10-15 تنه خستنه سیستم هاتنه گوارتنه گره کرد هنه کی سروانا بفکرم کرد گره سیستم خود برشاق خود درباز کن سیاست خود برشاق خود درباز کن شا bilgisayar ektiğini format ki gerek nuva format kin ez bu kadar eşkere benim format ki ama çı derek çamdı öneri da derek ez hatta şu destemi var ez Kürdistan'ı bir gelip bitme hıskırını helbese kebir misim 3 milyon insan da acibine 3 milyon insan ve helbese hızlı ki helbes bes ne Kürdistan'ı bes ne bavi menine گره روشنبیره من تمام ببینه برشاوی خود از نباشیم از سر روشنبیره که گوره من خورتم میرم دیگران باش بنویسن خوش بنویسن بده بنویسن بی ملتی چه لایق دیدیم بنه که لما بگرم چاپ احمد خانی مرا نویسی ملای جزیره مرا نویسی خیخی تیرا مرا نویسی شافر استران مرا گوتن حسینو مرا استران گوتن شروع برو مرا استران گوتن اما چا امجه شب روژه تیر نابن ام تشتی حساب بنویسین که زارو که ما نوی ما نویچر که ما جه تیر نبنه و اشکا کردستان دلیوان در نکرد ما مستب سپور دبیشن شدت وقتی که تیر راوستاندن نایوی معنی که بداوی بیه چما؟ çünkü şiddet به بریار عالیه کی یا به بریار دو عالیان ناسکنه شدت عید جغرافیایه جبر والهیه کی درد کبه نها دولت ترکی وقتی هبونا ملت کرد قدخه بکه زمان قدخه بکه برسکره کی وقتی لورتی به تو دفج چک و سلاح بردجی او والهی جی خود دمینه چونکه تدا نگرتیه تا او قدخه را نکریه یعنی صدمه تشتا کو بیه صدمه شدت هجل جی خواه تو ودکشی اما نفشانو ویورن به شکل کی جدا نه شرط به شدتی لی به شکل کی جدا محقق و دعوا مافی خواه بکن چونکه خوزا وصایه
Mesela bir roje de telefonu da me sohbet kir. Heviyete, aliyete pozitif ji bo pêvajoyê, ji bo siberojê milletê Kurd te got şik û şûpa min tune niv şanûya milletê Kurd wê dawa xwe bidomîne wê bi şiklên cuda muhaqqaq ew bi ser bikeve. Çünkü bi vî şiklî Maoste, nemî. bana şeregiri da çi got go muayem Kurdistan burada meftundur. Go Kurdistan bir de meçal kir. Piş gibi Kurdistan jake hatı serpiyor. Biz ne havisyan şey bir Kurdistan'ı? Tu hamı PKK şey ne gerekiyor ki? PKK ya daviye ya endirici ya en mezene. Hiç bir mesajı derkevin. Ha siyasi derkevin, ha fikir derkevin, ha roman derkevin. Kese Kürdistan'ı ne kadar endabı ki? Kazım eve bejim. Coğrafya pirsgirêk meseleyê mezin dikin. Ne alî. Yani aliyan her du aliyan bi kêfa xwe şer nekirine. Ji ber meseleyek. Ya o mesele hêjî Sedem avi he. Vista basa sedem avi dikin. Zaman kadexe, çam kadexe, kültür kadexe, nav kadexe ne, navi günda kadexe ne. Tu hekeki mafi miruvati tu neye, tu tişte tu neye ki Kürt seri xvedidin ber xvedidin. Kürt jiver hatta mala xvedi ber hekin. Xvedi mafin. tabii. Yani Kürt jiver hatta mala xvedi hek wana qaydi dini. Qrar Liechtenstein niziki min 6000 nüfus avya devlete ya. Kürt mafya devlet bunu heye. Kürt mafya heye kadar hukuku tayin ke. Ez vakin vizkarek dojum hak siyaset madar yani. Kürt mafya heye hamul dini da zengini insan dini çi heve heke Kürtaj eve heye gere eva hamul revşen biri mebine zaman hamul millet kuşar bikin. Tam bir başın haber siyaset eder şey. Ger bilindi ger nemizdi be ger taviz dedin ger taviz dedin. Gene Merhaba. evde ne işine? Tabii ki. Merov vakye cureyekî agirbestê dikare bibîne vê pêvajoyê. Yani Yani ben ki ben freyaz ve bevaju da boyun kesi jikurda kesi teşekkür zede jendo ne kiriye. Her teş jikda sekiniye. Hevde dümentine çıkaçadı be yani. Yani ilk sefer ki. Hatta mesela Rojava ez jî wisa difikirîm ama piştî ku Rojavayê Kurdistanê pir tiştê xwewenda kir wî aliyê de hinek Evet. fikirî herî. Eri zoramet çe tabii Rojava. Rojava para küve. Tek bu para kapsa param bunun. Hadi. Bilbil İrona bune na eli serdaramın. Gel uçuma bikine bebek hain yaramın. Dili hena sar buye. Ne hatiye baharamın. Dünya hamul par buye. Tüne miskal paramın. Bevar becime bera. Eşu keser karamın. Beydermanım livra. Çim atüne şaramın. Demiri fındı cira. Naşkole feneramın. Ketim devi çar vera kesnayı hevarım. Ez şerken boyu balat. Evaya bir yaramın. Biraz dünya bibize sevtu ahuzaram. Her roz demirim hazır seydaramın. Bu Kürdistan dinalım ki birbirine çağıramın. Çıkas sen kaş girivun. Geçik hortu zarimin. Huna sordıracandın servlat zinarimin. Helan dikir be hevra. Agit, cimşit, saramın. Geçtikin deşti zozamın. Kanı yoru varamın. Kürdistan'ı rızgar ve katnine fikaramın. Keske soru bejne ve yebi ve dildaramın. Eme dilane çekin. Ez ötü dilberamın. Ka koçeri rekas ke suret sor hanaramın. Zırısan kadiya çu. Teze hat baharamın. Asmanime şimdi be roj sütek seheramın. Denekişe Kürdistan buye evindaramın. Ez ekbermancı bimirim eva yakıraramın. Ez evi Kürdi bimirim eva yakıraramın. Yani Kürdistan'ı rüzgar be fıkaramın tüne. Keske soruyla beşni be. Emi dilana çekin. Zıvıstan kadiyar çu. Baharame halkı. Kürdişler bu ne? Kürdistan'ın Kürdistan'ı he. Berimhenizam Kürdistan'ı he. Çilsal berimhenizam bu Kürdistan'ı he. Valla tekse he. Ne kemler şüphe kuda.
Millete bu eşyar kin. Kürdün Kürdistan'ın. Evet. Armanc evet. Armanca mı ya? Vakit dışta da seminayım. Ya tegavadın tişek hoş got. Yani em ji xelkê kêmtir yan zêdetir tiştekî naxwazin. Ê xelkê weke millet heqê wan çi be ê me jî ew e. Yani vê derê de em nabêjin Kurd milletê herî mezin di ser her kesî rane. Ne hem Em bir nabêjin jaspereşin ya. em nabêjin Kurd milletê herî maqûlin di ser her kesî rane. Na. Di mesela heq da çawa ku hemî însanên ku li ser rûyê erdê hene heqê wan çawa wek heve statüya siyasî civakî çi dibe bila bibe tu zengîn bî, tu siyasî bî, serokwezîr bî, yani xebata te pîşiya te statüya te çi dibe bila bibe li cem edaletê li cem qanûnê heqê te weke hebe. Ê milletan jî wisa ye. Yani heqê cûhûyan, Ereban, Tirkan û çi be ê Kurda sedî sed wisa ye. Yani tu nikarî tiştekî din pêşniyazê Kurda bikî. Ne wisa ye. Nikarî. Mecbur weke millet. Ha tu dikarî îdia bikî, tu dikarî li dijî ilîm zanyarî derbikevî, tu bibêjî milletê Kurd ne netewe. Milletê Kurd milletekî perçebûyî di nava mîna rêz û hurmeta min heye cîngene. Milletê cîngene mesela çawa ku li coğrafya dünyayê belav bî eye mamiste. Li Kurdistanê milletekî bi qîmet e yani rêz û hurmeta me heye ji wan re. Ji ber ku li coğrafyayê dünyayê belav bûne erdê wan tune ye. Zimanê wan ji bîr bûye. Çand û kültûra xwe bi qismekî diparêzin lê jiyana wan piranî we mağdûr derbas dibe. Qismekî weke parsek li ber derê xelkê derbas dibe. Çünkü normal ew jî vê rewşê heq nakin. Ama wan qerar daye ku li dünyayê belav bin. Ama ême Kurda ne wisa ye? Ew dixwazin, dagirkerê me dixwazin em bibin xwedî statûya cîngeneyan. Ama em ne wisa ne? Çünkü ême em milletek qedîmin, kevinin, li rojata navîn ta 5000 sal e. Koka me li gorî dîroknasan heqetin ha. Mamoste navê Kurd ta ji gutiya tê pir kevin e. Valla tu merabiş ez dejim adam Ezana gotinê ji te re dêrim. Mesela Kardok Yunanî kart. Mesela ew dok di mesela pirî de têkanî. Yani em dibêjin ya Kurdên Kurdistanê ew ên yani pir Kurd. Kart ew skenofon heye pirtûka xwe nivîsiye ew ku dibêje mi xandiyem ben. hatina İskender ya 10 binlerin dönüşü. hatina İskender ya Mezopotamye Ya sen oferi. Divê derê de basa hebûna milletê Kurd tê kirin. Em basa 2000 sal berê dikin ha. 2000 sal berê heta beriya wî 2100 sal berê hebûna Kurdan garantiye navê wan di pirtûka de heye. Wê demê tew Tirk tunene li Anadoliyê, tew li Orta Asyayê. Rahayı Xerapreş Göbekli Tepe. Dirukayı 10,000 sal, 5000 sal. Ya ew nizane em Kurdin ne Kurd em nizanin. Tamam jî Kurdin. Tamam jî Kurdin lema Profesör Schmidt lema kuştun. Bu tarafı kazası. Tamam jî Kurdin. Muhakkak Tamam, Kurd resmi demek detkevin, istiyorum. heykeli detkevin sonuç Kurd. Yani hakikaten wisa ye. Tu herî Nemrûdê ew pêça serê wan û şiklê wan, sîmaya wan, rûyê wan dîsa eymîna ezdiyê me îro ne. Nereye yani? Binge ona müserverle korune kiriye yani. Yani tiştek ku dixwazim bibêjim yani em weke milletê Kurd Ya em milletê qedimîne em rojhilata navîn da navbera Dicle Firatê da me cî girtiye, me çandî kiriye, me medeniyet berewdinê kiriye. em xwediyê erdin. Em Em netewin. erdem xwedî çand xwedî hunerin. Me deha caran, sede caran gotiye. Devleta Tirka hebûna xwe ser tunebûna me çêkiriye. Ku em tune bibin ew hebin. Ku hingî em hebin, em ê wan re derdin, kirbin zulmün. Çünkü ew devleteke Suniye, qaydê goreke rîs tu ça çêkî, niha ew bendek jê bikişînî ji hev hilwaşe,
eğer mafeki Kürt'e çevre devlet tıkaysa başı. Zamanı yapma. Halk müzik cime dizine. Çand cime dizine. Ya tera bileceğim. Burada eşkere bileceğim mesela. Romanmanı mezun kiye? Yaşar Kemal'e İnce Mehmet Nebisiye. İnce Mehmet kiye Kürt'e? Yaşar Kemal kiye Kürt'e? Ahmet Kaya Kılam'ın karşıbotuna kiye? Ahmet Kaya Kürt'e? Yılmaz Güney sahne en mezun şeklime kiye Kürt'e? Müjdat Van Kürt'ü çekiliyor. Yani şan hünerame besimeye. Lema edebilirim ki biraz siyaset ama evi elde tika mijara yekemin şan hüner peşket hem azadın valla hem serkabun durmenine şan hüner peşket. İşte ku cem Kurda mamusta mirovan aciz dike kısmeki me em hakem dibine. Em xwe bin tirkara dibine. Hem zeden hem babi ona zedene. Min tu persij zamana nav diroka pertukhana ji aşura, ji medana, ji babeka, ji mitana, cem sumera, cem aryana, hemû bawarî olana, Tevrat, Zebur, Şemana, ji mizgefta, ji Qur'ana, cem laleşa, ezdîxana, te dipirsin ji Sûriyana, ba keşişa, ba metrana, nav İncîla Hrîstiyana, li cem İsa meyremana, ba Akşikên, ba Ermena, li cem Dodê Gürcistana, Çin û Maçîn, nav İrana, Taj Mehala, Hindistana, nav Kilamên Xorasana, Bedevrindên Kurdistana, vak qeşeng û çalakmana hecar te dipirsin Kurdistan. Maşallah. Te Hoş geldin. dipirsin ji destana, Zuriya serê Sîpana, Siyavendê Silîvana, ji devrê ji pehlevana, ger kulük heft xalana, kesera memê eyşana, leyl û edû zîn zêdana, ev mecnûnê ser esmana, zindanên memê alana, jem usûl û zelîxana, li gel kerem astîxana, hecar te dipirsin Kurdistan. Ez bi helbestekî Kurdistan dünya. Em hiç kesî piçûktir neyne mamoste, lema tesevvûn min sexand. Hı hı. Ev Malatya. mezin ne piçûkin. Mîna şerê çarkveşçikin, singê neyarda diçikin, lema neyarê me zexin. Türk, Fars, Arab, Acem tamam hatne seme. Çünkü ji bo vê dîroka qedimî ji bo vê zimanê mezin e, ji bo vê zimanê qedimî ye. Wakî tu yani Kurdistan evnînin. Tiştek ku gavadin me got mamoste ew pirtûka 2000 sal berê hatiye nivîsandin ta beriya İncîl. Tê de kardûk tê gotin. Ew dûk ki kart. Ya basa Kurda dike. Çawa ku li serê çiyêne, çawa ku kevir gilêr dikin. Yani awayê gilêrkirina kevirê wan jî hê jî kültûra me nîşan de çünkü em ê jî bi kevirû dara hemşar dikin. Na, o gerilla savaşı bir çavuş sorayım. Êdî. Zindar serdatları olduklarını İskender Berrevi yani ne kadar tekende Zavrosi. Feqîr û çi kişandiye. Ji destê me Kurda. İja Kelkoni çetki yani Kürt kahramanın Kürt evin na mesela hani kepejin ya mesela heka pesnan ne Kürt'e şuma Kürt ne bu kadar. Ya vallahi Kürt'e gidiyor ben de hemu petrol Kürt'ün derdi ki be. Mali me büyü bela serime. Beri rıya İPG bu, rıya baharat bu, rıya derbası bu. Dema kolektiva. Bu kadar meydana şerra. Mamasa tiştekî dijî heye bela me daye ez dibêjim mîvan perweriya me. Yani hê îro jî li cem me heye. Mesela tu biçî saziyê me Ewropayê bigere ê Kurda. Tirkekî tê nava me Xalîça sor radixin. Dibin otelê herî lüks, dibin restorantê herî. Eşim Ermenistan'ı hafta jura fırın şetkirinizden peşemim. Kesi hafta jura Amerika'dan neydi? Kazakistanê mi jî Türkiye canı bakıyor. nevî. Ya adet wan em. Yani tu iru her imala kijan kırdı. Nevina en bedev da terde razandını. Nevina ciheza kıza ve ciheza kori ve tevrda xevrat ke mirişke kevice tar şerjet ke millete ki sana ya. Kurda küçük ne binin? İşte ecvid bêjim.
sebebi wendakirina me ew e em zêde xwe seferber dikin pêşiya xelkê Na, ha. sebebi endakirina me devlemendiya me ye. Nahaca hele şerê giranê paşê warin. Naha petrol bu, gaz, dizel, benzin bu, şerê rojilata navî. Hemû Kurdistanê de diket, İranê de parça rojilata petrol ya me ye, parça İrak'e de ya me ye, Suriye'de ya me, Türkiye'de ya me. İja naha jî av, şerê avê derkeve. Firat Dicle ya me ye, ez wê dirsin. Malê me biye bera serê me. Mesela cîranê me Türk wextê diçin deverekî din tu nêrî behsa gotina fetîhê dikin, dagirkerî dikin. Yani gotina dagirkerî pir meşrû kirine navê kirine fetîh. Yani em diçin digirin û lê derê ji bo xwe bikartînin. Yani xelkê biçûk. Ew mantalîte li cê me tune ye. Yani em her kesî pêşwazî dikin. Mesela li Şamê bûyer çê dibe, par, pêrar, li Lübnanê çend bombe teqiyan, Devleta Tirkiye hema sînorê xwe girt, ji xwe Sûriyeyan pir piçûk dibînin, mala Sûriyeyan xirab kirin. Tu mizêdikî Mazlûm Abdî Rêveberê Rojavayê Kurdistanê dibêjin temam deriyê me vekîriye bila kerem ku werin cem me li vê derê rewş ewle. Yani ez behsa mantiqa me dikim. Nabêjim ez vê rexna nakim. Ez dibêjim em zêde niyet pakin. Di wê manê de dibêjim. Mamoste, ez piçûk me ya ez ji gundekî mezin bûm, navê gundê min Koçu ye. Lê ba da xaniyekî hirşiya, timam tok tu jê re xanik çê dikirin. Yekî biçe şerek bikira, yani merek bahta kuştini xun bidana, söyle buna çıkıyor, teşek bütünü jê re pez tok dikirin, devar tok dikirin, ji wê tengasê xelat dikirin. Yekî qelendê zarê tune biya, bukoyî mal da bima, jê re şey dikirin. Ya Kurda da mentalita fetihê tune, Kurda da yani nadên komün berê var yani çekirdekê Kurda komîne. Yani jiyana komün li gundê me daima hebiye. Yani daima Evet. cîranê te mamoste cîranê te tiştekî heye cem te tune ye. Ew dide te tu paşê tiştekî de didî wî. Hûn bi hevra ji xwe re îdare dikin. Ya Jiyana mamos komün evna mînakê Ama- biçûk in. ama Ama ben ne derbasî bêhna nonê germ dihat, ciya min digo ew kê ye rê ra derbasî digo filan kes digo zû digo nonê germ bin digo bêhna non çûye. Bin Yani. binê birav. Rêwîk derbasî. Jineke hemle hebiya yekî goş çê kira digotin pêşî binêvêjin kê digo bêra bêhna goş neçîda. Dûcanê. Kurd merhemetin ya. Wow. Merhemetiya me, qedirnasiya me, hürmetkirina me. Mesela merhamet Tirkiye jî kir. Moğol serpişa hesbatin gotin tıkı milaz girîtin havne pêşî cîra çepekên guvare Erdanê de Kondanê Çîtanê xwî kirin bi malê xwe berdana ser serê. Yani ya tu man başka tişekî heye yani. No, rast e. Ka kerem ke mamoste. Çi bêjim? Hema bixwîne tiştekî bixwîne, xweş dixwîne tu. Ka werin min bikujin. Serê min çelkin Ararat. Bi dilê xweş ez bibim Cînarê Cimşîd Fuat. Ji kesera xilas bim. Bigihêjim xûş bira. Xwezil xêra Xwedê ra bibim mêvanê çarşira. Rihê me here serhedê bigerînin deş zozan. Bira ser min nebare hêsirê bûkû xîzan. Tabuta me meqişkin bi kulîlkê beyara. Kurdek bira negirî li ber çavê neyara. Babên serê sîpan evî dilê evîn dar. Belkî siyabend mêzeke xecî bibe yekê har. Kezeba min bişînin kambak cizîra botan, belkî şabe me nuzîn bikeve navkeş hortan. Her du çavên birêkin bêjin ev der şengal e. Derê jî gorê rabe bes edûl binale. Singê min xencer bikin. Singê min xencer bikin bigûrin parçe parçe ji bo xatirê Xwedê bavêje nav Helepçe. Melûl binêrim çavê mîna zeytûnê. Hewara birîndara rêkim xaka Afrînê.
مبه ناو ارمیه مبن ناو ارمیه بابجنه بن سیدارا از جلات بن هرم بکنم من ازارا لگل هوال هوگرا تکرم ناو حضوری بکشم قن نواسترم مینا چمی موزوری بشوتین مبرا بشوتین مبرا از ببن مجدومان مینا عورا بگرم سر اسمان کردستان مینا عورا بگرم حشر هیلی کردستان حشر هیلی کردستان مالاتیا و ساعت خوش ما مستم چی بکنم برنامه بگیرن گوتنی خواهی داوی کرم که مالاتیا و توی شبوی میوانی من حقیقتا از آژانس دنیرم آژانس نوچیان تو زانی نوچه Evet. kumların hevalara peşkeş büketine. Anha roşnata navin çepu rastı van kıvşnabe. Her yek tişteki dibece kaos Ben de etkin. serkem. Merun karaj navke. Pevajo ya meslek. Mesela gut ez bavarım vak iman i rızgar ve Kürdistan. Yalnız Mamusa Abdülhamara hakaret kir. İnternet ay bak şey ne bu? Eğer Nijerya'da hiçtin. Kodecak edin tu kesin Nijerya'da ne öyle? Eci zaten vasıtıyor bu. Ez evakane daviye kazım evi bejim. Hamu Raşen bir ara bejim. Niviskar ara bejim. Helbesvan ara bejim. Helbesvan'ın niviskari ronakbiri popülizm nine. Bırakes bu popüler ne bine? Dıbı çandı höneri da, dıbı zamanı da, dıbı kedi da. Keda insan he, Xuda na aniye insan he, khuna insan he. Li rezdar bin. Ev çiye ma muste popülizm henek bahs bike ya. Çiye yani mesela çava meru çava dibe popülist. Ya ev dikin yani, tişin ne tiştin, misin naviletkin helbes. Tişin ne tiştin ya, helbes pivanı ve yani, bingeyi ve yani, çandı höneri kurdi khıradı ki dübe. Evam müjarek ediyor, çandı höneri kurdi khıradı ve. Ama Folklora tüccar kurdi khıradı ve. Ama Govende kurdi khıradı bin. Tamam ama Evet, tüccar tamam. Ya Ama govende kurda da dans heye de şey de dans ki bu güzel dans ki. Govend khıradı bin, müzik khıradı dikin, çandı khıradı dikin, pivana khıradı dikin. Ne bekle dikin, kızıl kurt, helbesvan zam çek. Evet tamam dereve. Gerene ki perverde bikin, hene ki baş bikin, ne bir kesici ne vereceğim. tu zani şaire Datinin serfes bolga على تاج تشتغل دنيسن وهلبس ملبس دين كده ملبس فهم دكن يا خد كده فهم دكن ما فهم ما كده ما باور بكره ama زمان 5 ساله زمان Tabii. 5 ساله قد خفيف انسان مش فهمنا كده انسان مش انت عاجبين يا شورشي كده راست تشي راست باش وانا نویسندنی واشان خانه وانا کنترل بکن باشینن پرتو arşivi baş tekene peş alırcı Dıvırdan gele keması gele xeteri hene gele eva müjareke duye müjareke berfireye gere merksel bir xeberdi. Parzun ra derbas bedbe. Berin. Ya mamasta tujera dibêjî helbes. Şairekî dibêje ya merov helbesvane ya ne helbesvane. Navbera wî tune. Yani tiştek ku tu nivîsînî ya şiire ya ne şiire. Navbera wî tune. Şiira baş û xirab jî tune dibe. Veya şairek dibêje. Şaîra baş û xirab tune. Şaîr ya şaîre ya şiir nine. Detaylı bir nabır. Ama tu jî nivîsê xelkê ra dibêjî şiir. Mesela belki ew ne şiire, belki mirî ji xwe ra tiştekî nivîsiye. Tam da ey dujum ya ne şiire ne helbese nav öyle nekin nav kramdi. Tu jî hatî ser gotina min. Yani Demek da ki ya meriki serpiyatı yakın ise, jinik serpiyatı yakın ise ne böyle etkin helbes değil ne? Helbes de kafiye her, redek he, pivan he, movuk he, ritim he, nota he, her şey. Dve folklor, dve klan, dve sıran, dve şin, dve şahi. Helbes eve. Yani helbes herkes, karı herkes hiç değil ne? Da yine ki kude, bizor evine var yani. Tu haşa, tu ev bizor ne zayine yani. Yani gerek üye ziyan ki. Raman fikir Raman üye ya. Yani şapkero tu şu döbistana şu üniversite na. Teyçe kaç kelama diyeceğim. Melajizeli ki can üniversite kan diye. Teyçe kaç elbette ise. Dayına kadı ya. Dikeve kofa kadı dikeve dili insan haş galata kutike ser evindor dövedim lise ve aşkı galata koy. Elbette bana ne ki evet. Ne dine hamuzun ver kafe barata hiç şago. Ben seni seviyorum. Sen beni seviyorsan haşret gibi taşmış. Nabi ve helbes ne babim? Ne barazelat diye popülizme.
به هزار انسان وارد عجبینن اما جورشیه داوید خازنه بیشم هم گره جبو ولات ملت بتشتی باشی کن مالاتیا و گرک سپاس دکم از بخواه هنگی خوش بمشی نسی حبرتوک چاپ کریه نیزی که 10 حبرتوک جی حاضر از وانش چاپ کن از دری اشکره televizyonda da bilirim. Tüy ihtiyacımın tutuştu ki tüne. İhtiyacımın azadiye velat emine. Min siyaset en asla mezindir giriye. Bu endamı parlamentoji, endamı şarederi, genel sekreteriya gişici giriye. Mesela ki başartıcı giriye. Tüt çamen tişekniye. Tüt tişek gişiversin siyaset için ne kazım. Kazım siyaset erka xubineci, erka mezin zamanı kurdu tehe rojevi. İloş bana zamanı kurdu bir milyona insan runen birinin mafrika tıkazım. Kaydı çağ mesela Nevroza'da evimizin şeydir meşhurumuzun. Bir nahir kolanı Ahmet'i milyonek insan runen bir zamanı konu tıkazım bir zamanı perverde xerabe. Gerek çaleki ha var ne dest bekene bir evacı evamı ve siyaseti ra. Peşniyariyamı ve. راست مالاتیا و گرک سپاس دکم Spas baş. هوان نوش بیر نکش کرم اخرى ببن آبونه قنال هنکی مزین بکن مالوی آوا جورا سلاف رئیس ماموستا گلک سپاس عبدالله جی ماموستا عبدالله دناتی تکنیکا تچینه ویب چی بکن جارا کی دن Ama eveci bejim, eveci terdime bibya. Ma masama Ermenistan'a hanara tarjin. Evci meyvani ve bu telefon kere ülkevne. Ben mesim hemi. ام جارا کی دن Ben چی nama kedik. ام ساعتك پیش دورن تکنیکا خو حال کن بلا Evet. تمام Hemen hoş geldi. Evet. Biraz derfere. Tamam. خاطری و سلاف رئیس Serçam.